Poskoka ćemo najlakše prepoznati. Osobitost mu je karakterističan ročić na vrhu nosa koji nema niti jedna naša druga zmija. Odrasli primjerci poskoka rijetko su duži od 70 cm, a tijelo im je zdepasto, odnosno zbito, čak robusno. Rep im je kratak i tanak, a dobro izražena glava trokutasta ili srcolika. Boja je uglavnom siva ili svjetlo siva. Na čitavoj dužini gornje strane tijela ističe se crna, gotovo pravilna cikcak šara. Zjenica oka mu je okomita, što znači da poskok vidi po noći. Poskok se polagano kreće, čak i onda kada je prisiljen na uzmicanje, pa se slobodno može reći da je najsporiji među zmijama. Nije plašljiv, pa prilikom susreta s čovjekom najčešće ne bježi. Ostaje nepomičan ili se samo sklupča u obrambeni, odnosno napadački položaj. Kao i ostale zmije, poskok nema slušnog aparata, ali dobro čuje vibracije s tla koje se prenose pomoću donje čeljusti. Krećemo li se terenom na kojem poskok obitava, to je dobro znati. Nadalje, dobro je znati da je poskok i noćni lovac, stoga je i tada potreban oprez. Sve prisutan, ali tih, dostojanstven u svojim naizgled neobjašnjivim kretnjama. Taj je tajanstveni stanovnik planinskog krša dio brojnih mitova i legendi što iz davnina dopiru do naših dana. Svojim otrovnim ubodom, koji za čovjeka lako može biti smrtonosan, prisutan je u svijesti svih koji žive ili tek prolaze ovim krajem. Izgled poskokov, izraz njegova, mogli bismo reći lica, zastrašujući je. Uz svu gracioznost njegovih pokreta i ljepotu šara, ja ne znam za životinju koja bi na čovjeka mogla ostaviti dublji utisak. Hladan je, tih i zastrašujući. Ma koliko se god zauzimali za zaštitu zmija otrovnica, u susretu s njima potreban je krajnji oprez. Gle otrovi, kako otrovi je. Koliko je pustio puno otrovi. Počelo naticati, malo ću podvezati pod hitno. Ajmo. Idemo. Snimaš ovo? Tako. Upravo me ovoga časa ugrzao poskok, kao što se vidi, i to me je dobrano dohvatio. Zario je uspio samo zariti jedan zub. Pustio je jako puno otrovi. Prve reakcije kod uboda poskoka, evo ja to ja sad osjećam ovoga časa, prst počima naticat, počima nabreklina i počima se širiti prema naprijed. Tu bol se počima širiti. Jel? Inače, bol poskokova je, odnosno ugriz od poskoka je izuzetno bolan.
Prije mjesec dana sam prebolio jedan takav ubod, ali ne toliko jak kao što ovaj danas. Evo idemo otići do doktora, do bolnice. Ono što je jako važno u ovakvim slučajima učiniti. Nisam trebao puno hodati, niti se udaljavati sa mjesta uboda, auto je bio blizu, tako da je ovo olakotna okolnost i povoljna okolnost. A doktoru u svakom slučaju treba otići. Inače je osobito važno, ubode li poskok za ruku nekoga, skinuti odmah prstenje sa ruku, jer poslije to neizvedivo. Evo ovdje je očito kako je ruka već nabrekla od otrova. Prošlo je oko 30 minuta od uboda i osim što ruka natiče uporno sve jače, počelo je sušenje usta. Osjećam to kako mi se suše usta. To je jedan od simptoma kod trovanja. Od 10-ak uboda poskoka koje sam do sada doživio, ovo je bio najžešći ubod. Zbog držanja poskoka mnogi me ljudi smatraju čudakom. No ja ih ne držim kao kućne ljubimce, nego iz posve drugog razloga. Poslije 15-godišnjeg iskustva sa zmijama, nadam se da ću nešto napisati o njihovom životu. Premda je poskok naša najotrovnija zmija, on ima svoje mjesto u prirodi. I kao takvoga moramo ga uvažavati. Unatoč ovom neugodnom iskustvu i dalje ću se baviti proučavanjem života poskoka. Možda je manje poznato da poskok posjeduje najveću količinu otrova od svih zmija ljutica. Uza sve to ima i najsavršeniji otrovni aparat, savršeniji od kobrina.